تماشابینان محترم، هر هفته روزی جمعه ساعت 18 به وقت دوشنبه برنامه آنلاینی سوال و جواب با حقوقدان تاجیک جمشید یاروف برگزار می گردد. شما بیننده عزیز می توانید تا این مدت به ما طریق پچته الکترونی buzurgmehrfound@gmail.com یا در چت خصوصی فیسبوک بنیاد بزرگمهر سوالهای خود را روان کنید. این چنین می توانید در برنامه شرکت کرده توسط واتساپ، وایبر مستقیما زنگ زده سوالهای خود را پیشنهاد کنید. رقم برای تماس 48 791 150 277. Ignorare legis est lata culpa. ندانستن قانون این اشتباهی بزرگ است. السلام علیکم تماشابینان گرامی، همه شما رو من خیر مقدم میکنم در برنامه نوبتی ما سوال و جواب. در این نوبت ما با یک قطار سوال هایی که در این مدت یک هفته به ما آمده است و قسمتی آنها رو ما جدا کردیم، در اینجا به سوال های شما من جواب میگم. و پیش از آغاز کردن برنامه شما یک رولیک رو دیدید و این یکی از تصمیم های بنیاد بزرگمهر یاروف می باشد. میخواستم درباره آن کمی به شما یک شرح مفصل دهم. از بس که بنیاد بزرگمهر تشکیلات حقوقی است و یکی از سمت‌های اساسی او کار با پرونده های محبوسان سیاسی می باشد، کار با شخصانی که زیر تعقیب هستند، کار با زندانیان می باشد، ما تصمیم گرفتیم که جمع آوری کمک های شما را برای چی زندانیان چی نزدیکان آنها که محتاج هستند و ضرورت دارند و چنین یاری به راه اندازیم. و در این رولیک در شما میتونید مثال این رولیک رو باز بیشتر در کانال یوتیوبی ما، در صفحه های فیسبوکی ما یا که در سامانه رسمی ما yarov.org تماشا کنید. در آنجا صورت حساب هست که شما میتونید مبلغ به فوند ما روان کنید و ما به شما کفالت میدیم که این مبلغ حتما برای بهبود زندگی محبوسان سیاسی، برای آسان کردن زندگانی فرزندان آنها که به سرپرست ماندند، برای یاردن فرزندان آنها و دیگر احتیاجات آنها صرف کرده می شود. البته شما می توانید که با اون رقم هایی که این حال در این برنامه می بینید می توانید به ما مراجعت کنید، می توانید مبلغ رو شخصا به یگان زندانی ارسال کنید یا که در عموم به تمام اون کسی که می خواهید به او یاردن کنید. در اینجا باز یک چیز دیگر رو قید کرده هستم که هرچنده که این تصمیم ما اونقدر هم مهلت زیاد نیست که گرفته شد، تقریبا یک 3-4 روز گویم هم بشود، ولی با ما میسر شد که از شما و در اینجا من تشکر زیاد به شما میگم تماشابینان گرامی، در صورت حساب ما الکی تقریبا 2000 سومانی جمع شده است و ما تصمیم گرفتیم که از سببی که امروز روز یکی از محبوسان سیاسی تاجیک است، روزنامه‌نگار عبدالقاهر دولت است، تصمیم گرفتیم که این مبلغی که شما ارسال کردید جمع نزدیکان عبدالقاهر دولت برای بهداشت وضع اولیویشان، برای کمک برای فرزندان آن کس، برای تیاری دیدن آنها به مکتب، خریدن لوازمات مکتبی، خوراک، پرداخت خراجات های کمونالی روان کنیم. تشکر زیاد برای شما دوستان گرامی، خیلی سپاسگزار هستیم و یک بار دیگر به شما تاکید کردنی هستم که کمک کردن به زندانیان و نزدیکان و خویشتباران این یگان عملی جنایتی نیست. این بود دوستان اون چیزی که میخواستم در اول برنامه به شما گویم فهمانم و اینک شروع میکنیم به جواب دادن سوال های شما. و پیش از این یک بار دیگر باز به شما یک چیز دیگر رو گفتنی هستم دوستان گرامی، لایک موندن
پهن کردن برنامه‌های ما و обуна шудан و همون زنگولچه رو زیر کردن رو دوستان گرامی فراموش نکنید، چون که این سه عملی که از شما یگان چیز رو طلب نمی‌کند، فقط یک اون بیشتر سوس رو میبرید و زیر میکنید، خیلی هم برای ما هم قوی روحی میدهد و ما رو باز وادار میکند که برنامه‌های بیشتر و جالبتر رو برای شما تهیه کنیم. و حتما در کامنتاری ها سوالای خودتون رو میتونید نویسید، با این رقم‌هایی که در برنامه ما با شما پیشنهاد میکنیم میتونید با ما مراجعه کنید، سوال کنید، یگان تکلیف و پیشنهاد داشته باشید، اوید یگان موضوع یا که اوید دیگر کردن رفتی برنامه، مرحمت ما همیشه برای همکاری و مبادله افکار با شما گشوده هستیم. اینک به جواب دادن سوال ها شروع میکنیم. سوال یکم چنین است، با ما اومده است از طریق یوتیوب: اگر خانه در نام پدر باشد ولی از دنیا گذرد، وصیت‌نامه ننوشته باشد، در آن وقت چی باید کرد؟ از سوال این شخص معلوم می شود که پدرشان صاحب ملک منزلی بوده است و این خانه به نام او رسما نوشته شده بوده است، گذرانده شده بوده است و او وصیت‌نامه ننوشته از دنیا میگذرد. در این مورد سوال میاد که خانه چه خیلی تقسیم کرده می شود؟ ما در کانال خودمون و همچنین در کانال حقوق من با فکرم دو برنامه ویدیویی درباره میراث داریم. میراث قسم یک، میراث قسم دو. در اونجا گفته شده بودیم و سبب اونه که سوال ها اوید تقسیم اموال مشترک، سوال اوید قبول میراث بسیارتر می باشند، فکر کردیم که همین سوال رو یک بار دیگر شهر رو فصل کنیم. در قانونگذاری تاجیکستان دو نمودی گذاشتن میراث به میراثخواران است، یعنی که به طور قانونی و به طور وصیت‌نامه. از سوال شما برمیآید که به طور وصیت‌نامه شما اموال پدرتان رو قبول کرده نمیتونید، چون که او وصیت‌نامه رو نمونده است. از این لحاظ به طور قانونی میراث قبول کرده می شود، یعنی به میراثخواران نوبت اول تمام اون اموالی که از پدرتان مونده است، ما در اینجا درباره منزل گپ میزنید، یعنی همین منزل با تمام همون میراثخواران برابر تقسیم کرده می شود. به میراثخواران نوبت اول یعنی به کی؟ با پدر و مادری میراث دهنده. اگر پدری شما پدر یا مادر داشته باشد و اونها در قید حیات باشد، یعنی بیبی و بابایتان، میراث با اونها تقسیم کرده می شود. با شما فرزندان اونها باشید، هرچند شما فرزندی بیولوژی هم نباشید یا که شما رو فرزند خون کرده شده باشند، نیز در این مورد شما فرزندی حساب می شوید، میراثخوار نوبت اول و همسری اون کس می شود. یعنی اگر همین انسان ها همسرشون، پدر و مادرشون، فرزندان زنده باشند در همین وقت قبول کردن میراث، اونها همین منزل استقامتی رو بین خود باید برابر تقسیم کنند. یگان که زیاد کم نمیگیرد، نه واسه از اون کسی زن هست، کسی کار میکرد در همین منزل زندگانی میکرد و منزل رو مثال نگاه بین میکردیم که کسی دیگری که در روسیه 15 سال در مهاجرتی مهنتی بود. در اینجا یگان فرقیت نیست، همین آدمان باید همین منزل رو به طور برابر صاحبی کنند. چی میشود در حالتی که منزل مثال میگیم بین 6-7 کس تقسیم کرده نمیشود؟ 6 سوتی خیلی اگر منزل رو تقسیم کرده نشود، یکی از آدم کخنی رو میگرفت از یکی دیگر، از اوغیل رو میگرفت از یک کسی دیگر، مثال حجت خانه قطعی گراد و دیگرش ریشه رو میگرفت است، خیلی به نهایت عجایب میشود. اگر چنین مصلحت نشود بین اونها، ممکن است که همین منزل نرخ گذاری کرده شود و مطابق همین نرخ به همون 5-6 نفر تقسیم کرده شود. میتواند یکی از نفران همون منزل رو با پرداخت کردن مبلغ صاحبی کند و حصه هر یک نفر رو برگردانده به خشتابارونش، به پدر و مادرش یا که دادر و اکا و دیگر سپرد. اینک میگذاریم به سوال دوم. سوال دوم چنان می باشد: در وقت جداشوی کودک چی حقوق دارد؟ سوال خیلی هم
ҷавобаш васеъ аст. дар вақти ҷудошавӣ кӯдак чӣ ҳуқуқ дорад? Албатта кӯдак ҳуқуқ ба моликият дорад, кӯдак ҳуқуқ ба саломатӣ дорад, кӯдак ҳуқуқ ба ҳамон дараҷаи кофии зиндагӣ дорад, яъне ки бояд бо касе зиндагонӣ кунад ки шарту шароити зиндагонӣ мувофиқи талаботи муқаррар намудаи қонунгузорӣ бошад. кӯдак ҳуқуқ дорад пас аз 10 сола шуданаш ҳуқуқ дорад ки муайян кунад бо кадоме аз волидайн зиндагонӣ мекунад. кӯдак ҳуқуқ дорад бо гирифтани алимент, яъне ки пардохти молӣ ё ки пардохти бо маблағ гуфта мешавад, бо ягон ашё барои нигоҳ доштани тарзи ҳамон сатҳи зиндагониаш. албатта дигар ҳуқуқҳои кӯдак ба монанди доштани номунасаб, таҳсил кардан, саломатӣ, интихоби шуғлу дигару дигар ҳатман боқӣ мемонад. бо ҷудо шудани падару модар набояд ягон ҳуқуқи кӯдак вайрон карда шавад. ин мумкин нест. вақте ки падару модар аз якдигар ҷудо мешаванд ва онҳо фарзанди ноболиғ доранд, боқӣ мондани кӯдак бо назардошти оне ки чӣ шарт доранду шароити зиндагӣ доранд, чӣ даромад доранд, сатҳи зиндагии ҳар як волидайн, доштани манзили истиқоматӣ аз тарафи судӣ ҳал карда мешавад ки кӯдакро ба кӣ медиҳад. ва чӣ хеле ки гуфтам, фақат баъд аз 10 сола шудани кӯдак мумкин аст ки аз кӯдак хоҳиши ӯро оиди бо кӣ зиндагӣ кардан пурсон шаванд. ҳамчунин агар суд фарз мекунем кӯдаки 6 соларо бо модараш медиҳад барои зиндагонӣ кардан, шавҳар низ ҳуқуқ дорад ки ба суд дар вақти 10 сола шудани фарзанди умумиашон ба суд муроҷиат кунад ва талаби бахшиш дӯстон, талаби муайян кардани ҷойи зисти кӯдакро пешниҳод кунад. дар ин ҷо ҳатман суд як чиз мебарад, як ташхис гӯё мебарад, фикри мақомоти васоят ва парасторӣ, кумитаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, шарту шароити аризадиҳандаро дида, дар ҳамин бо назардошти ҳамаи ҳамин маҷмӯи он масъалаҳое ки дид баромад, муайян мекунад ки кӯдак бо кӣ дар оянда зиндагонӣ метавонад кунад. дӯстон, нашр кардан, паҳн кардан, обуна шуданро фаромӯш накунед. ва инак мегузарем ба саволи сеюми барномаи мо. чунин мебошад: ятими кулро ба артиш мебаранд ё не? дар қонун дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ки муайян мекунад ки киро ба артиш мебаранд, шарту шароити ҳамин довталабонро муайян мекунад ин қонун ки дар кадом ҳолат шахсро ба хизмати ҳарбӣ мебаранд, дар кадом ҳолат намебаранд. ва ин муайянтар, аниқтар дар моддаи 3 ҳамин қонун, яъне қонун дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ оварда шудааст. дар бораи ятими кул ягон чиз сухан гуфтагӣ нест. дар ин модда дар бораи фарзанди ягона гуфта шудааст. яъне дар он ҷо гуфта шудааст ки фарзанди ягона, агар дар оила фарзанди ягона бошад, ӯро ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. ман дар ин ҷо фикр мекунам ки бештар қонунгузор на дар бораи кӯдак, на дар бораи ҳамин афсари оянда фикр кардааст, вале бештар дар бораи падару модари ин афсар фикр кардааст ки шояд ки дар вақти хизмати ҳарбӣ ягон ҳодисае бо ин шахс рух диҳад, вафот кунад ва ин зарбае ба он шахсоне мешаванд ки фарзанди ягона доштанд. аз сабабе ки ятими кул на падар дорад, на модар дорад, касе гӯё дар бораи ӯ фикр намекунад ва ятими кулро мебаранд. аз ин ҷо ба саволи шумо чунин ҷавоб дода мешавад ки бале, ятими кулро ба артиш мебаранд, чунки дар қонун дар моддаи 3 дар ин бора ягон чиз гуфтагӣ нест. фақат дар бораи фарзанди ягона гуфта шудааст, дар бораи он одамое ки доғи сулҳӣ доранд, дар бораи он одамое ки мисол ду шаҳрвандӣ доранд, ду шаҳрвандии Русия, Тоҷикистон ва ӯ аллакай дар
روسیه خدمت حربی رو کرده است او رو نمیبرند، در شخصی رو نمیبرند که علاقه خدمت حربی کرده است و غیره و غیره. سوال دیگر: نمایندگان تشکیلات‌های خارجی، سفارتخانه‌ها حقوق اشتراک در مرافعه‌های سودی را در تاجیکستان دارند یا اینکه نه؟ بله دارند. ولی باید گفت که حقوق اشتراک کردن در مرافعه‌های سودی که به طرز آشکارا می‌گذرند آنها دارند. در این باره مثال قانون نوی که در جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است، قانون درباره دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت سودها چنین میگوید که نمایندگان تشکیلات‌های خارجی یا اینکه شخصان خارجی حقوق اشتراک در مرافعه‌های سودی گشوده دارند. ولی مشکلی در آن است که بیشتری پرونده‌هایی که نمایندگان تشکیلات‌های خارجی سفارتخانه‌ها می‌خواهند اشتراک کنند، این پرونده‌هایی میباشند که وابستگی کلان به حادثه‌های امروزه‌ای که در بدخشان رخ می‌دهد، وابسته‌هایی به حادثه‌هایی که به حقوق ویرانکنی که وابسته به ماده‌های گروه اکستریمیسم و تروریسم است، اینها میباشد در بجایی که در رفت پرونده این اشخاص ما به بینیت بسیار شماره بسیاری ویران کردن طلبات قانونگذاری مرافعوی رو میبینیم، طلبات قانونگذاری دیگر رو میبینیم و اون جلب کرده میشد. و البته که با چنین نمایندگان دولت‌های خارجی، تشکیلات‌های خارجی یا اینکه شخصان واقعی خارجی اجازت داده نمیشود. اجازت به طور رسمی البته که نمیدن، ولی با هر سبب نبودن سودیه، پر شدن زلی تالار سود، گذراندن مرافع سودی در سیزو، یعنی که اونجا درآمدن مشکل نیست، چنین مانع‌های صنعی پیشنهاد کرده میشود. ولی باید گفت که البته که اجازت هست. قانونگذار قانون درباره دسترسی به اطلاعات و درباره فعالیت سودها ماده 12 این رو اجازت میدهد و سرقانون جمهوری تاجیکستان حتی اجازت میدهد که مرافع سودی باید گشوده گذرند و غیر از آن مرافع‌هایی که به طرز پوشیده میگذرند. سوالی آینده ما: چرا فقط درباره حبس و جریمه شخصان کارت فروش و دشنام دهنده در رسانه‌ها خبر است؟ آیا بغیر از جریمه و حبس یگان جزای دیگر پیش بینی نشده است؟ البته ما بسیار در فیسبوک و میخوریم که تاکسیست بازداشت کرده شد چون که یک شناسش را دید و با او را حقارت کرد. کارت فروش در بازار سخاوت و کاروان و فراوان بازداشت کرده شد که کارت‌های یارق سرد میفروش. کاستت فروش چیز کرده شد. کسی که بدرفتاری کرد بازداشت کرده شد. و ما میبینیم که بسیارتر وقت آنها با زولانه ناروچنیک صورت گرفته میشوند در EBS و خبر میرسد که 10 روز یا که 15 روز حبس کرده شدند این و این. و سوال شما هم در حقیقت منطقی است: چرا فقط حبس و جریمه؟ آیا یگان جوابگری دیگر هست یا نیست؟ باید گفت که این اشخاص مطابق کودکس حقوق ویرانکنی مأموری بازداشت کرده میشوند. طبق این کودکس و طبق کودکس مرافعوی حقوق ویرانکنی مأموری اونها باید در مدت 24 ساعت به جوابگری کشیده شوند و نسبتشون یگان جزا تعیین کرده شود. البته در کودکس حقوق ویرانکنی مأموری نه فقط جریمه هست و نه فقط جزا در نمود حبس است. این یکی از جزاهای وزنی است. در آنجا مثال اگر گیریم ماده 25 همین کودکس رو درباره تنبیه نیز گفته شده است. مثال من با شما حالا میخونم ماده 25 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری. و دوستان عزیز اگر شما هم خیلی خطاگی کنید بنابر یگان حالت روحیتان، عصبانی شدنتان، به همین عصبانیت شما را رسانیدن که شخصی که شما مجبور میشوید به او حقارت کنید یا اینکه شما را یکم بار در نتیجه
надонистанатон ё ки хеле намедонам ба кадом роҳе ки набошад якум бор барои ягон ҳуқуқбайронкунии маъмурӣ дастгир мекунад, шумо метавонед ҳамин талаботи моддаи 25-ро барои ҳимояи худ истифода баред. Моддаи 25 чӣ мегӯяд? Моддаи 25 мегӯяд, ки номаш чунин аст: имкони озод шудан аз ҷавобгарии маъмурӣ, яъне ки озод шудан аз ҷавобгарии маъмурӣ вуҷуд доштааст. Якум, агар ҳуқуқбайронкунии маъмурӣ кам аҳамият бошад, судя, мақомоти ваколатдори давлатӣ, шахси мансабдор, участковими касе ки дигаре ки шуморо капи дасту протоколи ҳуқуқбайронкунӣ тартиб медиҳад, парвандаи ҳуқуқбайронкунии маъмуриро баррасӣ менамояд, метавонад шахси содирнамудаи ҳуқуқбайронкунии маъмуриро аз ҷавобгарии маъмурӣ озод намуда бо таъини огоҳии шифоӣ маҳдуд гардад. яъне ки метавонад фақат ба шумо як огоҳии шифоӣ диҳад, мусодира кунад. ҳамон мисол агар гирем, шумо кортфурӯш ҳастед, агар шумо ҳақораткун ҳастед, метавонад шуморо огоҳӣ кунад бо пурсидани бахшиш дар назди зани касе ки набошад ки шумо онро даштном додед, асабонашро вайрон кардед, ба ҳамин метавонад ки кифоя шавад. албатта ки агар ин амали шумо ҳуқуқбайронкунии маъмурӣ камаҳамият бошад ва якум бор онро содир карда бошед. ҳуқуқбайронкунӣ камаҳамият гуфта қонун чиро дар назар дорад? бинед, қисми дуюми ҳамин модда мегӯяд, ки ҳуқуқбайронкунии маъмурии камаҳамият он ҳуқуқбайронкунӣ дониста мешавад, ки дар натиҷаи он ба шахси воқеӣ, яъне ки ба корхона не, ба шахси оддӣ, ба шахси кадом одаме ки шумо ҳуқуқиро вайрон кардед, ба андозаи то 64 сомонӣ зарар расонида шудааст, ва ё ин ки ба ягон корхона ба андозаи то 640 сомонӣ зарар расонида шудааст. дар ёд доред, як зан аз сабабе ки банкоматҳои кадом банк, номашон ҳатто дар ёди ман нест, душанбе сити ба фикрам, фаъолияташон аз сифрам поён аст, асабонӣ мешавад ва он банкоматро наметавонад ба санг ба чизе мезанад ва ӯро ба он касро дастгир мекунад, аз рӯи ҳамон видеоҳо дастгир мекунад, ба ҷавобгарӣ мекашанд ва ҳамон душанбе сити ва мегӯяд, ки ман аз гуноҳаш гузаштам, ман худам банкоматамро таъмир мекунам, фалону фалон, озод мешавад. яъне бинед, дар амалҳои ин зан зарар ба шахси ҳуқуқӣ расонида шуд, ба ташкилоти қарздиҳӣ, намедонам, душанбе сити. агар ҳамин хели зараре ки шумо мерасонед ба ягон ташкилот, корхона аз 640 сомонӣ кам бошад, ё ин ки 640 сомонӣ бошад, ин ҳуқуқбайронкунӣ камаҳамият аст. мумкин аст ки бо истифодаи ҳамин моддаи 25, вақте ки шуморо суд мекунад, дар назди суд ин суханро гӯед, адвокати шумо ба шумо ёрӣ расонад, дусе шоҳиде биёяд, штаборатон биёяд. агар дар ягон корхона кор мекунед, ҳатман раисатонро, дӯстони пурнуфузатонро ҳатман дар мурофиҳо даъват кунед, ки пуштибонии шумо бошанд ва бо такя бо моддаи 25 метавонед, ки шумо фақат бо огоҳӣ шудани шифоҳӣ аз ҷавобгарӣ озод карда шавед. ё ин ки агар шумо ба шахси воқеӣ, шахси оддӣ то 64 сомонӣ ягон зарар расонида бошед. мисол, телефонашро вай шуморо ғайриқонунӣ бе розигии шумо гирифта расм мегирад, сурат мегирад, шумо ӯро огоҳ мекунед, гӯш намекунед, телефонро гирифта дар замин мепуред. дар натиҷа ҳамон шишаи болои телефонаш мисол мешиканад, вайрон мешавад ва албатта ки ба 64 сомонӣ не, мисол ба 20 сомонӣ таъмир карда мешавад. дар ҳамин маврид ҳам шарт нест ки шуморо ҳамчун як ҷинояткору ҳуқуқбайронкунандаи аршадӣ бурда завлона кунанду 10 суткаву 15 сутка ҷариматон кунанд. мумкин аст бо бахшиш пурсидан ё ин ки бо пардохти ҳамон зараре ки то 64 сомонӣ ҳаст, бо огоҳонидани шумо дар суд парвандаи шумо қатъ карда шаваду шумо озод карда шавед, ё ин ки ҳангоми тартиб додани ҳамин протокол, албатта ки якум кормандони милитсия шуморо маъмулан дастгир мекунанду протокол тартиб медиҳанд, баъд бо ин протоколро бо шумо гирифта ба суд мебаранд, баррасӣ мекунад суд парвандаи шуморо. инак ба саволи дигар мегузарем. савол аҷоиб аст ва хеле ҳам ба фикри ман ҳам лозима аст. савол чунин аст, ки барои туф кардани нос дар маршрутка
чӣ ҷавобгарӣ ҳаст? модда 115 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар ин бора мегӯяд, ки албатта ки дар бораи нос намегӯянд, мегӯяд, ки риоя накардани қоидаҳои санитарию гигиенӣ ва санитарию эпидемиологӣ дар нақлиёт гуфта хай дар ин ҷо қонунгузор нақлиёти автомобилиро дар назар дорад, роҳи оҳан, киштӣ ва дигар. Қисми дуюми ҳамин модда аллакай дар бораи нақлиёти ҳавоӣ мегӯяд, вале барои ҷавоб додан ба саволи шумо фақат ба қисми якуми ҳамин моддаро метавонем мо гӯем, яъне модда 115 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки мегӯяд, ки барои риоя накардани қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ ва меъёрҳои муқарраршудаи санитарию гигиенӣ дар нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан ва обӣ ва ба шахсони воқеӣ, яъне ки ба ташкилотҳо не, корхонаҳо не, ба он шахси воқеӣ, мисол ба он одаме, ки дар ҳамон маршрутка мисол шиштааст, ба андозаи аз 3 то 5 нишондиҳанда ҷарима таъин карда шавад. Хеле ки медонед, айни ҳол нишондиҳанда барои ҳисобҳо 64 сомонӣ аст, яъне ки 64-ро зарби 3 кунед 180, 192 сомонӣ то 5 нишондиҳанда ҷарима мешавад. ба соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, яъне ки маршруткачӣ ё ин ки ҳамон тангени 5-сомаи 7-сома аст, ба хизматрасонии мусофиркашонӣ машғул мебошад, худ чунин қоидаҳои санитарию эпидемиологиро вайрон мекунад. куф кардани аллакай вайрон кардани қоидаи санитарӣ аст. Эпидемиологӣ мисол агар хатари эпидемиологӣ бошад, ҳаматон дар ёдтон ҳаволо ҳам ҳаст, ки касали COVID-19 вуҷуд дорад ва вақте ки ҳукумат мегӯяд, ки бояд ҳама ба маскаву бо ниқоб бошем, бо перчатка бошем, ин шахс инро риоя намекунад, ба ин нафарон аз 10 то 15 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима аст. чӣ бояд кард вақте ки шумо бо чунин ҳуқуқвайронкуниҳо вомехӯред? Албатта ки касеро намехоҳад, ки хоҳиши дар як фазои гарми танги маршрутка нафас кашидани ҳамон балғаму туфу носи касе бошад, хатаре ҳаст, ки вай чанд касалие дошта бошад бо нафаскашӣ, ба ҳама паҳн гардад. Чӣ кор кардан дар кор? Албатта ки чунин одамро якум огоҳ кардан дар кор, ки тоза кунад, дуюм инро навор гирифтан дар кор, агар ному фамилияву суроғаву намедонам контактҳои ӯ ба дасти шумо бошад, имконият бошад, ба мақомотҳои қудратӣ бояд муроҷиат кард, ки бо ин яке аз рафторҳои бади мо тоҷикон аз байн бардошта шавад. бинед дар шаҳру кӯчаҳо мегардед, ба ҳама ҷо доғи сабзу сунин, албатта ки коста мекунад обрӯи якум миллати худамонро, шаҳру деҳоти моро ва боз вазъияти санитарию гигиениро низ вайрон мекунад. мо бояд як миллате бошем, ки моро касе бинад гӯяд, ки дар ҳақиқат инҳо ҳам меҳнатдӯст ҳастанд, тоза ҳастанд, покиза ҳастанд. ва саволи охираи имрӯза хотиррасон мекунам, ки шумо низ метавонед дар комментарияҳо агар савол дошта бошед, айни ҳол ба мо савол диҳед. Агар баъдтар тамошо мекунед ин барномаи моро, метавонед ки дар зери он комментария ягон савол нависед ва инчунин айни ҳол мебинед рақамҳои телефонро. Ба ин телефон ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo, Telegram, дигару дигар воситаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ метавонед ба мо савол нависед ва хоҳиш мекардем, ки албатта вақте ки шумо ба мо мехоҳед ягон савол нависед, баъд аз салом ҳатман як бора саволатонро ба тарзи хатӣ аз ҳама хубаш ирсол кунед, чунки бисёр вақт мо имконияти ба зангҳо ҷавоб додан дар ҳамон муддат надорем. шумо занг мезанед, бесаброна 10-15 маротиба подряд занг мезанед, хоҳиш мекунед, ки мо бо шумо суҳбат кунем ва мо хело ҳам банд ҳастем. агар шумо саволатонро пешакӣ медодед, ақаллан мазмуни саволатонро мо ба шумо дар алоқа мешидем, шояд ба занги телефонӣ ё ин ки ба тариқи навистан, ва ҳатман ба ҳамаи саволҳои шумо мо кӯшиш мекунем ҷавоб бардем.
инак саволи охирони имрӯзаи барномаи мо камтарин саволи калонтар аст ва бештар ба ӯ ҷавоб медиҳем. Савол кӯтоҳ аст, вале ҷавобаш дароз аст. удо чист? Ин саволи кӯтоҳ. Удо ин як калимаи урусӣ аст. Условно-досрочное освобождение ном дорад ва тоҷикӣ шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод кардан. Ҳамин қадар номи дароз дорад ва махсусан дар яке аз моддаи кодекси мурофиавии ҷиноятӣ, моддаи 392 дар бораи ин муфассал гуфта шудааст ва ин моддаи 392 кодекси мурофиаи ҷиноятӣ моро боз мепартояд ба моддаи 76 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, чунки дар як модда ҳама ин чиз муфассал аниқ карда шудагӣ нест. ва яке аз корҳои ҳуқуқшинос маҳз ҳамин аст, ки ҳамин паропараки қонунро бояд хонад, ёбад, чунки бисёр мавридҳое мешавад, ки як модда мепартояд ягон қисми талаботу фаҳмишу ё ки шарҳашро ба дигар модда, он модда ба дигар модда ва ҳамин хел барои як мафҳумро фаҳмидан ё ки шарҳ додан чанд моддаро бояд шумо бинед, хонед, муқоиса кунед, ки байни онҳо коллизия, яъне ки чиз мегӯяд мухолифат набошад, яктараш а гӯяд, дигараш б гӯяд. Ин мавридҳо ҳам мешавад ва ин вақтро мегирад. Барои ҳамин удо чист? удо чӣ хеле гуфтем, ин шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод кардан аст ва аз рӯи номаш маълум аст, ки имконияти пеш аз тамом шудани муҳлате ки ба шумо аз тарафи суд дода шудааст, мисол мегӯем 12 сол барои ягон кор, шумо шарт нест ҳамин 12 солро шинед, дар вақти иҷро кардани шарту шароитҳои муайян, дар вақти расидани ҳамин шарту шароит, ба вуқӯъ омадани ҳамин ҳолатҳои муқарраршудаи ҳамин қонунҳо, моддаи 392 кодекси мурофиаи ҷиноятӣ ва моддаи 76 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, имконият аст, ки шумо пештар аз ҷавобгарӣ озод шавед. Вале пурра шумо озод намешавед, шумо шартан озод карда мешавед ва аз болои шумо назорат бурда мешавад аз тарафи мақомотҳои дахлдори давлатӣ. Вале шумо дар он мавриде ки мисол мо дар бораи 12 сол аввал гуфтем, он мавриде ки шумо нашиштед, он муҳлате ки шумо нашиштед, шумо бояд рафтору кирдору муносибати худ ба фаъолиятҳоятон, муносибататон бо ҷамъият чуноне бошад, ки ҳамон муҳлати адо накардаи худро боз барқарор накунеду бозпас ба зиндон наравед. Инак шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод кардан дар ҳолатҳои пешбинӣ намудаи моддаи 76 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби суди маҳалле ки маҳкумшуда ҷазоро адо мекунад татбиқ мекард. кӯтоҳаш кардам, татбиқ карда мешавад. Яъне ки шумо агар дар Ёвон, дар Ваҳдат нигоҳ дошта шуда бошед, дар Қурған ё Ленинобод бошед, дар ҳамон муассисаи ислоҳӣ дар ҳамонҷо бошед, судҳое ки ҳамин муассиса дар маҳалли ҳамон воқеъ аст, масъалаи шартан пеш аз муҳлати адои ҷазо шуморо озод карданро онҳо мебинанд. ва дар инҷо боз такя ба моддаи 76 кард, моддаи 76-ро бадтар мебинем. дар кадом ҳолат мебинанд ва бо кадом шарту шароит? Албатта ки бо пешниҳоди якҷояи мақомоти иҷрои ҷазо, бо пешниҳоди сардори муассисаи ислоҳие ки шумо дар он ҷо нигоҳ дошта мешавед ё ки наздикии шумо ва комиссияи назоратӣ. чунин комиссия аст, комиссияи назоратӣ назорат мекунад ва агар онҳо як хулосаи муштараки мусбит диҳанд, ки шумо ба шарту шароити қонунгузор пешбинӣ намуда мутобиқ ҳастед ва зарур шуморанд, ки шуморо озод кардан пеш аз муҳлат имконият дорад, зарар ба ҷомеа намерасонед, шумо шахсе ҳастед, ки ислоҳ шудед, онҳо ба суди маҳалли ҷойгиршавии муассисаи ислоҳӣ, яъне ки ба ҷойгиршавӣ мисол мегирем ба ҳамон турмаи Норак, ба суди шаҳри Норак муроҷиат мекунанд ва суд ин масъалаи шуморо дида мебарояд. чӣ мешавад вақте ки агар суд
با این یا آن سبب‌ها چنین درخواست را رد کند. اگر سود شرطاً پیش از مهلت از ادای جزا آزاد کردن را رد نماید، بررسی تکراری پیشنهاد اوید به همین مسئله بعد 3 ماهی از روز برآوردن قرار درباره رد کردن امکان پذیر است. یعنی که ببینید اگر سود درخواست یک جویه مقامات کمیسیون نظارتی و مؤسسه اصلاحی رو اوید ادا کردن شما رد کند، ما باز حقوق دارید که بعد از 3 ماه باز با پیشنهاد مراجعت کنید و سود از سر نو بررسی میکند این مراجعت شما را. قسم سوم این ماده میگه که سود برابر تطبیق کردن اودو، یعنی که شرطاً پیش از مهلت از جزای آزاد کردن میتواند به ذمه محکوم شده عهدهداری زیرین بگذراند. وقتی که خیلی که در اول گفتم شما رو سودیا از مهلت باقی ماندن آزاد میکند، با شما یک چند تا یا یکی از آن محدودیت‌هایی که حالا من میگم میتواند سود در گردن شما بار کند. یعنی که به اجازه تغییر دادن محل استقامت شما نمیتوانید محل استقامتتان رو به اجازه مقامات نظارتی تغییر دهید. نرفتن به جایهای معین، گذشتن کورس معالجه میزدگی، نشامندی، تاکسیکومانی یا بیماری‌های سیر، رساندن یاری مادی به اویلا، اجرای عهدهداری‌های دیگری که برای اصلاح او مساعدت می‌کند. اکنون میگردیم به ماده 76 که چی شرط و شرایط است، در کدام حالت‌ها شخص را ممکن است که با اودو گذراند، یعنی که او را شرطاً پیش از مهلت آزاد کند. ماده 76 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان میگوید که شخصی که جزا را در نمود محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن با فعالیت معین، کارهای اصلاحی، محدود کردن در خدمت حربی، محدود کردن آزادی، محروم ساختن از آزادی و همینش مهم است، محروم کردن از آزادی یا نگاه داشتن در قسم حربی انتظامی ادا کرده ایستاده است، اگر او با رفتار نمونوی و مناسبت صافدلانه به مهنت اصلاح شدن خود را اثبات کند، سود میتواند او را شرطاً پیش از مهلت از ادای جزا آزاد کند. در عین زمان این شخص را پورا یا قسماً از ادای جزای علاوگی آزاد نمودن ممکن است. یعنی که دو شرط اساسی بوده است: رفتار نمونوی و مناسبت صافدلانه با مهنت. اگر شما رفتار نمونوی داشته باشید، شما را یگان مراتب به کارسر و شیزو انتقال نداده باشند، مناسبت صافدلانه با مهنت داشته باشید، شما میتوانید که باوری داشته باشید که شما میتوانید که همین امکانیت رو استفاده برید. شرطاً پیش از مهلت آزاد کردن محکوم شده تنها در مورد واقعاً مهلت زیرین را ادا نمودن او امکان پذیر است. مثال فقط رفتار نمونوی و مناسبت صافدلانه با مهنت علاقه یک اساسی شما رو شرطاً پیش از مهلت آزاد کردن رو به شما امکانیت نمیدهد. یعنی که باز یک چند محدودیت و شرط‌هایی است که این وابستگی به کاتگوری جنایت دارد. درباره کاتگوری جنایت ما در برنامه‌های پیشترمون گفته بودیم و باز کوتاه تکرار میکنم که در جمهوری تاجیکستان در سیستم قانونی ما، قانون جنایتی ما 4 کاتگوری، 4 نوعی گویم درجه بندی جنایت‌ها هست. یعنی جنایت‌های وزنی، میانه، جنایت‌های نه چندان وزنی و مخصوصاً جنایت نه چندان وزنی. این جنایت‌های میباشند که جنایت‌های قصدانه میباشند که مثال جزای بالایش از 2 سال بالا نیست، یا اینکه اگر شما یگان جنایت از احتیاطی صادر کرده باشید و جزا برای او تعیین شده از 5 سال بالا نیست، این جنایت‌های نه چندان وزنی حساب میشوند. جنایت درجه میانه این جنایت میشود که جوابگاریش در وقتی شما قصدانه جنایت صادر کردید از 5 بالا است و وقتی که شما جنایت از بی احتیاطی صادر کردید، مثلا افتاوری میگوییم از بی احتیاطی غشت، وقتی در ساختمان کار میکردید غشت زد سریع یک کس کفاند و یگان حالت برسان،
агар аз беҳтиётӣ ҷиноят содир карда бошед ва тибқи он ҷавобгарӣ аз 5 сол боло бошад. ҷинояти категорияи сеюм, яъне ҷиноятҳои вазбина ҳисоб мешаванд, ки ҷавобгарии он дар ин ҷо аз беҳтиётӣ аллакай нест, дар ин ҷо ин ҷиноятҳои қасддона мебошад, ҷиноятҳои категорияи вазбин, ва ҷавобгарии ҷиноятӣ аз 12 сол зиёд нест, яъне ки аз 5 то 12 сол дар ҳамин байн ҷиноят категорияи вазбин мебошад. Ва ҷиноятҳои категорияи охирон аз ҳамон вазбин, ин номаш ҷиноятҳои махсусан вазбин ҳаст, ки ҷавобгарӣ барои ин кирдорҳои қасддона аз 12 сол боло мебошад, ё ки ҳукми қатл аст, ё ки ҳукми абад аст. айни ҳол дар Тоҷикистон ҳукми қатл татбиқ карда намешавад, ҷои ӯро ҳукми абад гирифтааст. инак барое ки шартан пеш аз муҳлат озод кардан татбиқ карда шавад, бояд воқеан муҳлатҳое ки ҳоло ман номбар мекунам иҷро шуда бошанд, ё ки пурра шуда бошанд. на камтар аз нисфи ҷазое ки барои ҷинояти на чандон вазнин ё дараҷаи миёна таъмин гардидааст. шехеле ки гуфтам, ҷинояти қасддонае ки то 2 сол ҷавобгарӣ дорад, агар 1 солаш гузашта бошад, 1 соли онро шумо адо карда бошед, рафтори номунавӣ дошта бошед, муносибати софдилона ба меҳнат дошта бошед, шумо аллакай имконияти пешниҳоди ариза барои нисбати шумо татбиқ кардани удо, аз ин пас удо мегӯем ки осонтар шавад ҳам гуфтану ҳам фаҳмидани шумо метавонед чунин имкониятро пайдо кунед. бояд қайд кард, ки муҳлати пешниҳод кардани ариза, дархост барои татбиқи шумо ҳамин удо шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазои ҷинояти озод кардан на камтар аз 6 моҳ бояд бошад. яъне ки шумо аллакай бояд 6 моҳ шинед, баъд аз 6 моҳ чунин имконият пайдо мешавад. дар мавриде ки ин албатта дар мавриде ки мисол ба шумо 1 сол доданд, 1.5 сол доданд, дар ин маврид шумо метавонед ки чунин пешниҳод мисол мегирем ба шумо 8 сол маҳрум сохтан аз 8 моҳ маҳрум сохтан аз озодӣ доданд ва қонунгузор мегӯяд, ки на камтар аз нисфи он бояд иҷро шуда бошад, яъне ки 4 моҳ. дар ин маврид шумо наметавонед дар муддати 4 моҳ ариза пешниҳод кунед. ҳатман бояд 6 моҳ гузарад, баъд метавонед пешниҳод кунед. аммо нуқтаи поёние ки шумо метавонед муроҷиат кунед, ин 6 моҳ мебошад. яъне агар ҷинояти на чандон вазни шумо содир карда бошед, ки ҷавобгарии он аз 2 сол боло нест, нисфи онро агар шумо адо карда бошед, шумо метавонед ки ба удо як шанс пайдо кунед. барои ҷиноятҳои дараҷаи миёна чунин муқаррарот низ ҳаст. байни ҳамин нисфи муҳлати ҷазоро бояд адо карда бошед ва баъд он вақт метавонед ки муроҷиат кунед. барои ҷиноятҳое ки дараҷаи вазбин ҳаст, дар ин ҷо аз 3 қисми ҷазо пешбинӣ карда мешавад, яъне ки 66% ҷазоро агар шумо иҷро карда бошед, ҳамон ҷазоятонро ба 3 қисм тақсим мекунед, 33%, 66%-ашро агар шумо адо карда бошед, муносибати софдилона дошта бошед, ба меҳнату рафторатон хуб бошад, шумо имконияти удо нисбати шумо татбиқ шуданро доред. ва барои шахсе ки ҷинояти махсусан вазнин содир карда шудааст, аз 3-4 ҳиссаи он муҳлатро дар назар дорад, 75%-ро дар назар дорад. дар ин ҷо мисол агар мисол гирем ба шахс 28 сол дода бошанд, ҳатман имконияти ариза навиштан ва як орзуи ба удо баромадан баъд аз 21 соли воқеан пурра софдилона адо намудани ҷазо ба чунин шахс пайдо мешавад. агар 28 сол бошад, бинед ба 4 қисм тақсим мекунед, 75%-ашро ҷудо мекунед, 75% иҷро шуда бошад, 6 бошед, ё он ки муҳлатро адо карда бошед софдилона,
имконияти баъд аз фақат 21 сол пайдо шудани имконияти пешниҳоди ариза ҳаст. ба шахсе ки мисол то 12 сол ё ки фарз мекунем 12 сол гирифтааст, ин муҳлат 9 сол мебошад. бояд қайд кард, ки қонунгузор як маҳдудият дорад бар татбиқ кардани удо ва дар қисми ҳафтуми ҳамин модда 76 кодекси ҷиноятӣ оварда шудааст, ки шахсони зерин ҳуқуқ ба удо надоранд. Ки яъне шахсон? Шахсоне ки нисбати онҳо ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум сохтан таъин карда шудааст ё ҷазои қатл ба тариқи бахшиши ҷазо ба маҳрум сохтан аз озодӣ иваз карда шудааст. Чунин ашхос ба удо тамоман иҷозат ҳам надоранд, ҳуқуқ ҳам надоранд. ё ки одамое ки дар ҳолати рецидиви махсусан хавфнок ҷиноят содир карданд. Рецидивист ки ҳаст? Кадом рецидивистҳоро чӣ гуна тақсим мекунанд, дар барномаи оянда гап мезанем. Кӯтоҳ мегӯям, ки рецидивист ин одаме ҳаст, ки ислоҳнашаванда аз ҷиноятҳои барқасдонро якчанд маротиба содир карда шуд ва таъсиррасонии ҷамъиятӣ дар намуди танбеҳу аз озодӣ маҳрум кардану ҷаримаҳу дигар ба ӯ таъсир намерасонад. ва ду намуди шахсон. Якум, ташкилкунанда, иштирокчиёни гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ, ташкилоти ҷиноятҳо. дар ин ҷо ман гуфтанӣ ҳастам, ки бо ин талаботи қонун, ин навоварии қонун ман розӣ нестам, чунки иштирокчиёни гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ гуфта, айни ҳол мисол мегӯям бо моддаи 307 бениҳоят бисёр шахсон ғайриқонунӣ беисбот дар рафти судҳои пӯшидаву бо вайрон кардани муқаррароти кодексҳои мурофиавиву кодексҳои ҷиноятӣ маҳкум карда мешаванд. гуноҳи онҳо бо пуррагӣ қонунан исбот нашудааст ва ин шахсон бинед, ки тибқи қонун ҳуқуқ ба удо надоранд гӯё, ҳамчун иштирокчии гурӯҳи муташаккил ё ки иттиҳоди ҷиноятӣ. ва инчунин шахсоне ки барои ҷиноятҳои муқобили сулҳу амнияти башарият маҳкум карда шуданд. албатта ба ин қисм ман розӣ ҳастам, чунин шахсе ки ҷиноят муқобили сулҳу амнияти башарият маҳкум карда шудааст, яъне ки барои геноцид, экоцид, биоцид, қатли оммавӣ дар рафти муноқишаҳои яроқнок, дар рафти ҳарбу зарбу ҷангҳо, албатта ки шартан набояд ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад. дӯстони гиромӣ, ин буд барномаи мо, барномаи навбатии мо дар бораи ҷавоб додан ба саволҳои шумо. як бори дигар боз аз шумо хоҳиш мекунам, ки ба мо барои пешрафти каналамон, барои баланд бардоштани ба мақсади мо расидан, яъне ки баланд бардоштани савияти дониши ҳуқуқии шумо, ки худи Абу Абдулло Рӯдаки ҳам гуфтааст, дониш андар дил чароғи равшан аст, беҳтар аз ҷавшан аст. бахшиш ки дар ҳам нест, дар ёдам аст, баъди барнома дар ёдам меояд. ба шумо ёрдам мерасонад, дониши ҳуқуқӣ ба шумо ёрдам мерасонад, ки худатонро ҳифз кунед, як каси дигарро ҳифз кунед, наздикони худатонро кӯмак кунед. кӯмакатон ба тариқи паҳн кардани барномаи мо ба ёру дӯстонатон, наздиконатон, ба тариқи мондани лайк, ҳамон зангуларо зер кардан ва обуна шудан. он чизе ки ночизе ки мо аз шумо хоҳиш дорем. ва ҳамчунин хоҳиш мекардам, ки касе ки аз аввал барномаи моро тамошо кард ба ҳамон иқдоми мо ҳамроҳ шавад, расондани ёрии молӣ ба маҳбусон дар Тоҷикистон, расондани ёрии молӣ ба оилаҳои онҳо, ки бениҳоят ҳам муҳтоҷ ҳастанд. ва мо ба шумо кафолат медиҳем, ки ин ҷориёи шумо ҳатман ба онҳо адресна чӣ хеле ки мегӯянд расонида мешавад. ҳатман бо мавҷудияти имкониятҳое буда ва шахсоне ки ба мо муроҷиат мекунанд, ки кӯмак ба фалон фалон расонида шавад, ҳатман мо ҳисоботро ба онҳо пешниҳод хоҳем кард, ки ин маблағ аз тарафи мо сарф карда нашудааст барои эҳтиёҷҳои худ. маблағ адресна ба ҳамон шахсе ки шумо равон кардед, ба ҳамон оила, ба ҳамон фарзанде ки
محتاج است به طبابت، به خریدن لباس، به خریدن خوراک، برای پرداخت‌های کمونالی، که هر یک شهروند باید پرداخت‌های کمونالی رو پرداخت کند، ولی وقتی که شوهری او، نزدیکی او که یگانه آورنده و شکارچی در خانه حساب میشد زندانی است، البته که با خیلی مشکل میباشد. و در این راه، در این اقدام با ما همراه باشید و ما رو نیز دستگیر کنید. تشکر زیاد دوستان گرامی برای اشتراکتان در برنامه. با همه شما صلح و آرامی و سلامتی رو آرزومند هستم. با شما من بودم جمشید یاروف. برنامه آینده ما رو انتظار شد. تا بازدید. تماشابینان محترم، هر هفته روزی جمعه ساعت 18 به وقت دوشنبه برنامه آنلاینی سوال و جواب با حقوقدان تاجیک جمشید یاروف برگزار می گردد. شما بیننده عزیز می توانید تا این مدت به ما طریق پچته الکترونی buzurgmehrfound@gmail.com یا در چت خصوصی فیسبوک بنیاد بزرگمهر سوالهای خود را روان کنید. اینچنین می توانید در برنامه شرکت کرده توسط واتساپ، وایبر مستقیما زنگ زده سوالهای خود را پیشنهاد کنید. رقم برای تماس 48 791 150 277. Ignorare legis est lata culpa. ندانستن قانون این اشتباهی بزرگ است.